Ya Allah, çifte namazı henvazıkçı, üçü bala buzmaz, adam khair mübarek kura. Ya Rabbi ya Allah, habri yuva zehmek çukuna, şef aradiz gana, ha buzma ayyol dinle, ha gazade, şüphe ya Allah çuha, ha şef cebele darkana, habri ya Allah ikti kalka yıkar kura habri. Can cisavanı kura capa, khair ikti zehmek çukuna, ikti yuva zehmek çukuna, kariru, bak nukum patoge, bak da çok koy, vehedla tomar artukon kurkoy, bak duni vatal hautu hazayon, hadon karala yon, wun galas. Çok severdi, Sara. Поздравляю всех с этим прекрасным, замечательным, знаменательным событием. Дай Бог здоровья, благополучия нашим старикам, счастья, любви и всего самого хорошего нашим молодым. Дай Бог, чтобы наша дочка Аният и наш жених Ахмед жили счастливо. Во имя Араблярского, во имя махачкалинского народа. Дай Бог, дай счастье, чтобы наши дети родили нам племянников, родили нам внуков и внучат. И мы, чтобы отмечали, праздновали свадьбы наших внуков. Под ваши бурные аплодисменты, друзья, товарищи. Бурные. Под замечательную музыкальную композицию великих песняров из Южного Дагестана группы «Караван». Для приветствия наших граждан и сограждан Республики Дагестан и для открытия свадебного торжества, посвященного бракосочетанию дочки Аният и нашего сына Ахмеда, на танцплощадку приглашаются родители невесты Руслан Дах, Динара Бах. Капар Дустан! Сара Томалачон, Сара Батуви, Хакатан Мачи Мухманари, Стхари, Баклини Вильдан. Хакчи группа «Караван» тоже. Хагит конзу Борис конзи билет шемиза билет дез, хакази жезуаци кавумрез. Короче, вери джматиз. Чон Сара Вильдан. Кезберде салам алейкум. Атановай Мухманарез, мукакилерос, музыкантрос. Küveri ya Allah hamisha iktisad bilere kuray, kü başmaya kar veri hayti bir kuray, zibalar bahtlı kuray, sami glan veri sanır здоровья kuray. Все.
baktar guray Siver alfer alastura Şaviri dan sanallohan Baktı kuray sosnigada Despedazni baktar guray Siver alfer alaskuray Şaviri dan sanallohan Baktı kuray sosnigada Baktı kuray sosnigada Baktı kuray sosnigada Şaviri dan sanallohan İşad yekar krezni kuray Baktı kuray sosnigada Веледрез, веледар, птулар, штулар, ктулар хон. Хабру мехелик иштиракта волк алулар час Аллах ти чазахти нуббатлу, шадлу, мерхеметлу, рехимлу рихаргурай. Közни играмитер мухманар, Руслан стхадин, адан хызандин, адан тухумдин, ирсин затанвай. Кенил мен мejlis чазвири да знубарик станвай. Köy dirdi beli kolah zehmet salar bustanar pot kalaktı tunvay. Çakıla çişadvo paystana Allah razı kuray. Allah ti köz küme guray. Köy kavaralni koz daldam diye zürniye divon kimi takıy Allah. Köy veledrikay, köy balarika rik şat kuray. Köy çarar, köy kelel açarar, rikhi kayıten köriker cihir cazamukray Allah. Aradal köz ayıtsı iyi kızandi salınday. Arablerdin cemiyet vani zatan vay muhman ve hars hayart alabzı gurluk apar ya koy grami bor. Sahı kün baktlı koy. Talabzı vatun, çpin htulriz, veledriz, Rikeva Erziman Kastar Kiliza Khotun Metlebias, Igramit Buba Чехи Омар, ва Чехи Диде Анитас, Гавгуни, Атанвай Мухман Решхош Колдун. Капар, аплодируем! Говорят и показывают заслуженный аксакал Республики Дагестан, почетный гражданин Буба Омар и почетная гражданка Диде Аният. Выше ручки, дорогие друзья, выше ручки! Köy kanıyor mübarek okuz. Kütüz var, şans sakı, baktı biliyordu, eşya biliyordu. İmir baktı buraya, şu da iyi. Baktı tuğ, şans sakı, köy ambişim bakıyor, köy ama balın bakıyor. Karıklar çanar sakı. Ruslan dinara. Atanwa muhmanar. Küvridik veler mi karar kura. Kü hamisha mi karar koy. Rikşat kana, cansa kana. Kü hamisha di ihtin şadr qarışamış kura ya Rabbi ya Allah. Ruslan dinara. Köst khuzwa beled baxtlut kura. Ve hezwa kamar baxtlu bur kura. Ama Allah te biçim baxt bile koş vida veled koy ya Rabbi ya Allah. Ama füdvak olni, akasvak olni, berekatlunu koy, baxtlunu kura ya Allah. Can din sağ ola kura, rikişad ola kura, atan ve inallah Muhammed Rezni, iziz adas khadizni, baladizni, can din sağ ola kura, kümmetal hamid şirin ses koy, mani divan koy. Чехи Буба, Чехи Диде, караван зажигай! Şahzada, bileri da fazla ne bu şahzada.